Kalingkut sing kelat ke Saus Nam Jong Archbishop Dominic Jala Bam Kwai Hadwar Ublay Ubade Bishop Jong Kashalong Archdiocese Ubala Klat California USA Hakasnam Arja Kandai Kipat Janget Jong Kabalang Catholic Kamtam Kibujuran Kajing Iet Ni Yeju Ejan Baru Bishop Kimla Klamda kan Mabura Meksi Klat ke Saus Tempura ke Badai Mentah Kasi Kishpotre Urisau Ajar Pulai Rasaki Kipat Janget Kabalang Catholic ringkat kibai yang asam jong Archbishop Jala kibala kan maburam new bishop kum kadak kemensiam sengolam kiya bani bu sentiup bat pelang yang kajing duai belajar jong Archbishop Jala ke badan katedral lain crash long habakan mau kum hakani kasi kilapan pau kajing susi bat kenja ke baklau kamtam habakidun ho kajing hikai ke bakarpang kajing long ke basngurit jong Archbishop ke bau hikai kamtam kajing sengorit South name kajing kelab no ini para itu ni Archbishop Dominic Jala jangan tahu Iwan Bu sentiu buat kalau pendidik doai ada Naim mulai muri ni ada Rangut Sipara ini di balai nakap ni Rangut Sipara nah duk dangrit tu lapan i kaneka asap bakwa Bandung Londo play bantri kalau kau play buat kompa kiat slim tenter wala daun don jumpai kiat bapiang dengan ulung bau minut buat ulung buat net jumut bah te kompa suki aku boleh ulah lang kieu di bahaya pelak kayu bandai cukup syarom badatin ketahu lah wan pat sana capo ka asis ni ka asin ibit wan long masuk jeng long kena jeng long kena buat tips ni bodon be ayu bat ini bat ipa ubah amdan kana kayu jeng long ke baket ka kami bau kan kata kasap ka jeng kuat balong long terus berusak wah bau layu kari gajing ya jing ya teli bat barabor ban kan mau boleh akan jing ini sumpah yang kasem makan tak me ane gajing ya teli sungi parah matahi wow buat tak jing kan mau minta kalau ba kumen kunyi jongkai yang kasem ulong bakit bapak hapang custom ya pi persa kitara kane kajing it mapang mongton tunjung ero yano ru kata imen terakin jelah lek su ya kane kajing it tapi lek ini impor buat itu lalu Archbishop untuk lek ya kayak macam imen para saruk itu panggil email ipa manda dak sini email ipa kulat mahal siapa ini bisa mampu kenal pada akan tugas yang sebin kelat ru itu wan pelut por hia kepada kesini dak sini ipa itu kepada sini kalau atat kaban daya pelut por sebelum kita sini kelat kepada kita kadang kalau buat ini tips saya pandai sport di para kadu jadi apa jadi berkepang isi kawai ke bawah penat ke bawah nak berset bagi orang bah jadi beli berbuat ini banyak orang berbuat ini tuk stop jadi kami time kendor buat ini kami lah jadi kebenaran nama hak nem bawa iklan ini kan benar sebelum iklan sum dibagi ini hak musim nama urut beruai dalam kau kunjungan tamuan di persia dalam it hati nak semelah dengan balang itu kesenong yang lagi kelak semelah di babun kelak seperti kata dia ini badan ini Samuel kejeng itu
dia kata jeng dia kendu hadu sabi in let jeng let dok sabi Samuel in clan kata haka jeng kasni pasca dia kasni suwa kasni palay baku ma dia kendu hadu badan Samuel dia karan kanang sabi in let po bulilan dai lapoy may ispo bulilan Samuel pang dan si la tu ka jeng kla dia si haya bishop kay mabaki di jumut hakabay day bakatam film dia ni semua tan kita kujing kendit halo kujing klat no jong empat mau jang ai yo buat kendit klat kata ru apa buat di blok berkat tak mal begitu ngut kedikit sendiri kabangan dan kena kabangan dan kena jadi selain film jadi nanti belok ngut kita ya di ban kesan film nanti coba hari semut kumno bangan terus kan kok baju kapuat berimbun gitu tinggal tu kejeng kelat no kendik biru kakak sibuk ada tindu nang kerak kapor badan nang bishop Samuel ada email ibang hedan pada dan su dari bagi dan makin keren ya ginian aku nak no bakendit kejeng ti berani ubah kabin kandu kajing siam jangan kajing kenduk jangan ipat i Archbishop Dominic Jala khamtam kapor banga kadang long kena samla lagi teri kam nam tai kon samla sibun kajing hikai bami hikai khamtam enam tam jongi kon samla bade bakileng sakramen kabanya lam ban pen i khamtam kajing sup jing sign up ka ni ka jalan yang jongi berkhamtam kajing siam jongale hadu gini kisi ki pementa bang yo sengo ki video jing keren jong i jing yalap jong i ang sengo kini ki por ki south stem ki balalek aso mama i dang donan ni pok slaperte dang dei mama i hi inong ita i ling do sat jong ni ke jalan yang ba selong jong i ha ka jing sem jong ai nga sengo mama i impat lek anin pok slaperte namar ba ka e ke jing keren jong i ke jing ai jong i ke jing kai jong i kham tam e ba ki dei ba ke leng kon samla ka leng ba dei li ba ki sakramen ni dem kajing kai kajung i kalau sia ke bangam kajing buk jing berkat jungi pada kajing siam jung ai ngai sibet bangai ngalai kendu kampat i ba kajing im kajung ai sibun i bero bangala yo na i den ta kada ko pelong yang ai hadu kan klip mal ma kan mau i hadu kan kesi ke por mamata ba hadu kan por ke kesi ke mamata kajing dap dan ko jung i ke pasau sunam kawi ka oi Archbishop Dominic Jala ila bu hangi kalong kajing syakri ublay hakajing sungrit mensim bat ngi i ka nuksa ka babha ke bal ahingi da ka ba lagi don hakanu kanu kerdam lagi don hakanu kanu kakam kajing syakri ublay ka dewan ya rengkat compare la ka dei haka jing syakri ublay halor keduan kumling dok compare la da ka kajing syakri ublay hai kami barat di jongi kum kinong hikai lani kum kinong tri office Henry kata kajing syakri ke bangi dewan ai ka de ringkat ba kajing syakri ublay but haringkat kata kajing syakri ublay ka dondu kajing sungret ka ba maihi la ai nuksa na kamunta jongi ka baar kalong ka ba idei bat ka ba Archbishop Dominic Jala ila ai hangi kalong ban ai don kanong rem ke baskam haga jingit Kristan ke jongi haga balang Katolik kata gedi kapa ijula ila juban barbor khamtam haki kun samra jongi la kadai ha ka mas bakoit ke bai ai ke jingkran ke jongi la kadai ha ka semnar ke bapher iju yai ban yang gi kun samna bangi dei ban et ya ke balang ke ba ublei la ai hangi berkata ke jingit ke jongi ke balang kam dei tang haki por bangi don kam Henry haki benta ki bapher berkata ke jengit ke deban yai ne scam claim don kinu ki kendon kabalai ka bang ka shop man sim ha ka bai Archbishop Dominic Jala ai hangi ru kalok na ka benta ban klan ru ndai tangi ka balang ndai tang ke jeng kam syakri man sim Henry ru ha ka bai de bat ka puli ka puthi
ngilai i sibun gisok kiba i ilaai na ihi kanuksa ka babha ka kerdan puli ke jong i ka kraw but haba i kendu i kena samla agi school ni college i ju aiman sim ni ki bakin yai petang i jong puli ke jong ki kenang ba sai sisin ka sngi kin ya la ban chakri ya ka balang kin la ban chakri ya ka imlang salang but ru lingba ka education la ne ka puli ka puthi kinang la ban yai san ha ka jingem ga jongki ka baman la kasi tekini gidi lai tali ki ba bencho man sim hainga hak bai de ba jingem jongki Archbishop Dominic Jala